PCCF Abhijit Rabha Phan Vigilance and Anti-Corruption Cell Atum Qatarli Blulelang. Pharo isi SHG Atuma Phan Revolving Fund Pen Suri Kep Akerap Kipi. Karbi Anglong Autonomous Council Pen WWF Chelang Rapet Forest Asaikhia Tumaphan Torch Pen Choi Karop Keron Kardom Pini Prime Birta Long Pen Nili Birta Thanmang Phi Sami Julie BP Nonarjuik Tha Birta Anton Pen PCCF Abhijan Rabha Alam Pen Pini Bokolia Riki Kiora Poa Hem Alongta Vigilance and Anti-Corruption Cell Abitungatum Ghonta Hini Sose Qatar Lebasai Kedeng PCCF Abhijit Rabha ke Chopanglem Akoi Pipen Kedam Thang Nipai Troxy Arni Vigilance and Anti-Corruption Cell Guwahati Abitung Atum Arni Sivet Angbong Isivet Aporahut Dipu PCCF Asai Hemlapen Guwahati Along Kedo Ahemalong Kakuroga Sai Deng Pondera Pi Pini Puthot Arni Tili Porpai Krohini Malom Bokalea Along Kedo PCCF Asai Hemalong Achokomar Riki Kiot Apo Hemalong Ta Men Kahumri Padoda Riki Kiot laki PCCF Abhijit Rabha Pen Kachimi Tektika Joini Ison Soni Ang Tek Kelong J Ang Ring Dosi Pini Vigilance and Anti-Corruption Cell Abitung Atum Ghonta Hini Sose Kakhuruk Padupon Kakhuruk Ahut Kenang Sod Alo Haihui Qatar Liplapen Laptop Along Ta Parlin Parlo Tar Lipon Lo Qatar Lebahut Kupi Ang Tek Dong Kelong Lo Ne Non Amat ke Vigilance and Anti-Corruption Cell Ahin Pen Klardak Pachini Pon Pelang Riki Kiot account number pen si lak atangka ke thap lapen ke en pusi isi angkrak pen alam nang klan. Bonta ateng ripen tar lipdat matik ke ajaralam ta klardak pen chini dundelo. Pini Riki Kiot apo hem tar lipdat api ansose alam kelong thujia phanpura Riki Kiot aphanta Vigilance and Anti-Corruption Cell abitung atum Guwahati an pondet pusi birta riptunlo. News Desk Report Karbi Anglong Live. Diphu Arong Sopi Kapalang Media Phan Lapen Kangthir Jirpen Kibi Thek Jia Phan Prabjin Pen CCTV Bipon Popusi CEM Tuliram Ronghang Kapangda Ing Thirjir Pen Ing Deng Phikya Bratrok Karbi Youth Festival Katalon Kapachun Thek Jia Phan Kaprek Hampang Asong Atum Karbi People Hall Abai Kang Kapang Terasai Kedeng Ason Thotsi Pini Diphu Municipal Board Lapen Diphu Arong Sopi Abai Kang Kedo Penang An Self-Help Group Abang Piatum Cherap Chetodon Si Kapang Terasai Kedeng Pado Labangso Kapang Terasai Kedeng along Pachiton Donsi, Diphu Arong Sopi Awai Kang Kedo Pharo isi Self-Help Group Atumapan Panong Ponsi, Revolving Fund Pen Self-Help Group Isiapan Suri Kep Aceh Kapajar Amai Sitami Padopon. Singmir Jeng Achotay along Kapado, Chekeron Amay along, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Aluhi Sarpo Aman Pen Chitong Donsi, Labangso Chek Rondunlo. MSC Lapen KCS Amai Phu Chandra Sengkro Atum Kachitong Dun Chekeron Amay along CEM Tuliram Ronghang Kaning Jia Tengke Karbi Khai Kang Thim Jutang Jubat Elamiki Lapen Pindeng Sumpot Ansuse Paching Thurponang Jipu Akemang Pen Non Thang Nipai Krepo Arni Pen Kapado Ponchi Karbi Youth Festival Katalon Along Klamalong Keter KR Avidet Nang Jipu Self-Help Group Atumta Amithang Asaylo Pu Chamata Rentisi Pini Kapang Terasai Deng Ponlo Lapen la solong Pachiton Donsi Revolving Fund Pen Self-Help Group Isiapan Suri Kep Atangkata Pajerpon Lopusi CEM Tuliram Ronghang Ningje Municipal Board Penahindansi la Self-Help Group Atumpan Suri Kep ini Kipi dan Harus Self-Help Group Atumpan da Albani dia kedoan Self-Help Group Atumpan ini Suri Kep dak ini alang kembali dek bahwa Self-Help Group si social work session sebenarnya klaim mo lato natara langsung festival ngomlo non thang hai report kan baceng taso thang report laga atau ano jate kapega kitel dia lalu jangan jipu mathasi dak Self-Help Group minta kamu kerja kita asumsi tentang talon pon dia kan kalau langsung alam itu
bang Rusia saya buat tunda langsung ada kini atau kono aku lihat prinsipnya bang Thai lo sob kilo yang langsung di fungsi seperti itu mungkin lagi sudah jadi batangkap ini CEM Ronghang kaning je thua tengke non adihu Karbi Youth Festival Catalona hot bangpho kache thap un helicopter pen ki joi awar sai piponji lapen kache thap anam inut along suri ke tham pinangji puta alang lining je si dipu arong sopi kai ke ta inter jerpen ki bi thek ji aphan municipal board awai kangka parlo do an pramjin pen CCTV biponsi komane jong se patoite pen ke ter ke er ke war dokok pulote adai tunang po puta CEM Tuliram Ronghang ningje kacung dia bagi letum lahai polutin tahu keter dia bagi anu tinda cini lahai kan segitu akeno temon bang akeno kesu tadi masih lahai bang ke nili penceng lok nang letum penceng lok gitu anarat tu dan bang kiri banji bang kirji phang letum kalbi no termas konsul pendam kata hukum di bonglo lapen ke di pualong letum non prabjin pen sengson lo la di puang kangam urban area nong make itu CC camera di ponnya ji fasi itu deng pon lapen mani yong si aketer ke ana wararat long din itu kan ngotor mas konsil pen di election ke an pom Camera person Roshan Hanse pen Sarjup Kathar Karbi Anglong live Munid lapen marat mareng api angbong kacepho nang verpen kacepa jok thekje aphan akimang padosi pini dipurong supi along Karbi Anglong Autonomous Council Forest Asai Campaign World Wildlife Federation Chelangsi Cheroktok amai padupon Pini Dipu Arboretum and Craft Center along Karbi Anglong Autonomous Council Forest Asai Campaign World Wildlife Federation Chelangsi Munid lapen marat mareng api angbong kacepho nang verpen kacepa jok thekje aputhak kacethan chimong lapen Karbi Anglong arlo thengpi thengprang marat mareng api atumapan kerai kom don thekji aphan pura ajo pherlo ke ton ke langdon forest asai khi atumapan choi kar om lapen torchlight keron amai pado Maya long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang kaning ji atengke Karbi Anglong angkang katar lipen ang thekelong ateng pulote suri isi rapharo ke thamra kretroxi tokbora isi ajak forest along ledo Lasoang bong thansari anam pike Asia awai kang along pen ke thom ang deng ke thenai anam pilo bonta non ke penang anara datum aron re pen nampi namdora jo ke do thebajok forest along leke apranga teng avedetlo lasi bangso puthak Karbi Anglong Autonomous Council Forest Asai Kamatum aron re pen forest along le along ke do thebara datum aphan ke tharle ji kabor I pado pon bomno lapen forest Asai Kamatum arong tin humri damsi thengpi thengprang lapen marat mareng api kerai kom theng chiaphan cherok toka sai kedeng pon chiaphan CEM Tuliram Ronghang pin khatpon forest reserve asle আমার ধনসুরি রিজার্ভ তো কিন্তু প্রায় রিজার্ভে মানুহবিলাকৰ এজাত অকুপাইড কৰিছে কিছুমান যিমান বৰ আমি প্ৰটেক্ট কৰিব কাৰণে কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিল পৰা আমি ট্ৰাই কৰি আছো অকল আমাৰ কাউন্সিলৰ কোঅপাৰেচন আৰু পাব্লিকৰ আমি কনসিয়াস আনিব লাগিব আৰু আমি WWF লগত তেওঁলোকৰ টিমটোৰ লগত আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল বিশেষকৈ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট DFO ৰেঞ্জা তেওঁলোকৰ ষ্টাফ লৈ আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো যে এভৰি ভিলেজ গৈ আমি ভালকৈ ডিটেইলছ বুজাই আহিব লাগিব যে পাব্লিকক আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো আমি টুৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিব লাগে যে কেনেকৈ হাউ টু প্ৰটেক্ট আৱাৰ এনিমেল হাউ টু প্ৰটেক্ট আৱাৰ ফৰেষ্ট লেণ্ড সেইটো ৰাইজক আমি বুজাব লাগিব কেনেকৈ আমাৰ ফৰেষ্টৰ লেণ্ডটো কেনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে আৰু ফৰেষ্ট এৰিয়াটো হোৱাট উই হেভ টু ডু আমি কি কৰিব লাগিব Aningkanwang World Wildlife Federation atum Karbi Anglong Autonomous Council Forest Asai kam atumaphan pekarom torchlight lapen bolero agari anparta motorcycle highway akerap ki pidunwer aputhakta CEM Tuliram Ronghang WWF atumaphan kachoro pajerpon forest protectionৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বহুত আজি সেই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কাৰণে আজি আমি মিটিং কৰিব কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰত্যেক গাঁৱত যে ফৰেষ্ট
ৰিজাৰ্ভটো আমি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেক্ট কৰিব কাৰণে সেইটো আমি কাৰ্বি অট'নমাছ কনচেলৰ WWF জইনলি আমি এটা MOU চাইন কৰিছোঁ কেনেকৈ আমি কাম কৰিব লাগে এটা আমি Diganta Teron report Karbi Anglong live. Ingdeng Prikebra Trok Karbi Youth Festival Katalon Esek APDCL Atumpen DESD2 Kaparlo Radatumapan Akejoypen LED bulb front ponji. Non kebang ji Ingdeng Prikebra Trok Karbi Youth Festival Katalon Esek Taralang so along amat Dipu Electrical Subdivision 2 Atum Patir PC Assam Power Distribution Company Limited Atum Kapanong LED bulb Akejoypen Dipu Electrical Subdivision 2 Angkang Kedo Arada Tumapan Keron Pado Ponji Pusi Dipu Electrical Subdivision 2 Engineer Sarbong Terang Pangdakpon Terang asang ho kapachini thua tengke bangso our cyclong dunjia phan ke choklim electricity bill voter ID lapan ID proof cheponangji Diganta Teron Karbi Anglong live Rongkhang Block Kaparlo Nam Taradubi Lapen Mugasong LP School along West Karbi Anglong Deputy Commissioner Said Isfakur Rahman SDPEO Hakim Rongpi Lapen BPEO Hunmili Bongrongpi Atum Kahumridam Thang ni phai krai ICR ni DC Kahumridam nangkok alam the lake kedam tang surihini ra crazer cap aningkan Priya Chiklo ni phai ingkoi rathok CR ni Bitung Reng Thama constituency angkang Kaparlo Ahawaralong Kopili Alang Royalang Kang Bakpen Charlie Ahem Langkang Lumeda Jok Charlie Asahem Kanoho Kaputhak Disaster Management Chief Minister Scheme Ahin Pen Kirap ki PG Aphan West Karbi Anglong DC Said Isfakur Rahman Pen Adimaklong along Kahumridam Langke Thepena Jok Charlie Asahem Kanohok Aputhak Puthot ki Kim Kerang Asai Anparta kaheno asonan kaselam Japhan lapen ka Charlie Osomaratum thangnat kasak sakavedet Japhan Sorkar pen kerap nang palitang lopo ajoksi saikam ki claim kapang cheng Japhan SDPEO Hakim Rongpi lapen BPEO Hunmili Bongrongpi atumaphan Japon Lensi Jasemet Hanbang atum amethangar pu chichini meknangchi lapen Osomaratum ka Charlie Anathu anso seking kam kapachi jorpen kapa prang thek ji aphan kaprek abidi commission ang thek lang ji pusi DC pen pachini panthu pusi Karbi Anglong live asai hemalong bertanang pale Pini prime time birta ke lapon sikang ton iglo domi thakmi kardom